Motho wetsho re tla mo go wena ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg ka dikgang tsa Setswana. Tla re di simolole ka go leba tse di tlhotseng di le kwa setlhoeng gompieno. Where you have a condition that says you will not or you shall not ask me anything, it becomes very problematic. Go runtse thulano ka mafoko kwa Parliamenteng gompieno jaaka mmatlisisi wa private Paul O'Sullivan a na tlhagiletse kwa komiting. The issue of payment that they've raised, that we owed them, initially they said we owed them 3 months, which we don't owe them 3 months. We owed them actually 2 months. Mokhuduthamaga wa lefapha la thuto mono Gauteng a re go fitlheletswe tumalano le beng ba dijanaga tse di rwalang bana ba dikolo. Mo metshamekong ya sejana sa Nedbank, AmaZulu e tlhotse e etetse Polokwane City kwa Old Ditaba Stadium. Motho madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana, tla re diale. Go runtse thulano ka mafoko kwa Parliamenteng gompieno jaaka mmatlisisi wa private Paul O'Sullivan a na tlhagiletse kwa komiting. O'Sullivan o boleletse Parlamente gore ga ne a araba dipotso tse di ka ga ditiragalo tsa pele ga 1990. A tlhalosa fa seo e le ka ntlha ya matshosetsi go pabalesego ya gagwe le lelapa la gagwe. Le fa go ntse jalo, ba Parlamente ba ne ba nna kgatlhanong le seo mme ga nna le ngangisano e gotetseng. Tsitsipano e simolotse ka nako eo moeteledipele wa EFF Julius Malema a neng a gwetlha maiteko ga Paul O'Sullivan a go neelana ka dipeelo go bopaki jwa gagwe. Ka ne a re ga gona paki epe e ka laolelang Parlamente gore e botse kgotsa e seka ya botsa dipotso jang. Paragraph 3, where the witness suggests that we can't ask him questions about anything before 1990. I've never had a witness who gives an affidavit saying to us, you can't ask me this or that, because when he took an oath, he committed to answer all the questions and do so truthfully. O'Sullivan o tsibogile ka go tlhagisa mabaka a gore se wa se buileng ke matshosetsi a ntseng a le teng e bila tsweletse go diragala mo botshelong jwa gagwe. A tlhalosa le gore go gana ga gagwe go ikaegile ka tshireletsego ya gagwe le ba lelapa la gagwe. Over the last 15 years, there's been 10 attempts on my life. In 1996, I was shot 3 times. There have been multiple attempts on my life. And, Chairman, unfortunately, the criminal element, what they try to do is they try to find out things about you, which is of a personal nature. They want to know, where's your business interests? Where are your children living? Where are your properties? So I've made it clear that I'm not going to be providing any of that information. It's just not going to be advanced. And we can sit here all day and you can ask me a million questions. I will not provide that information. Monasitilo wa komiti o na tsereganya le go tlhalosa gore Parlamente ga ikitla ya mogela dipelo dipe go tswa go paki. We have a condition that says you will not or you shall not ask me anything. It becomes very problematic. And that is why, maybe for lack of a better word, I said the committee cannot accept a condition like that one. Le mororo go ntse le tsitsipano komiti sweditse go tswelela ka go botsolosa O'Sullivan yo a solofetsweng go tlhagelela gape fa pele ga yona ka moso. Komishene ya Madlanga e tlhotse utlwile gore motsamaisi wa maloba wa masepala wa Ekurhuleni ngaka Imogen Mashazi o na le phoso kgotsa a sa bue boammaruri fa a ne a bega gore o ne ikaegile ka kgakololo ya mookamedi wa merero ya molao yo a sekegilweng Advocate Kemraj Kemi Behari yo
ya gore pegelo ya IPID e ka se dirisiwe go tsaya dikgato kgatlhanong le motlatsamookamedi wa EMPD Julius Mkhwanazi. Seno ke jaaka dipatlisiso di gateletse go botsolotsa Behari ka ga gore telelo ga gagwe go diragatsa dikatlanegiso tsa IPID tsa gore Julius Mkhwanazi a tlholwe. Mookamedi wa ditirelo tsa semolao le dikotsi kwa Ikuruleni mo advocate Kemrash Kemi Behari yo ga jana a sekegilweng o ganeditse magatwe a gore o gakolotse motsamaisi wa maloba wa masepala wa Ikuruleni Dr. Imogen Mashazi gore a tse dikgato mo dipatlisisong tsa IPID kgatlhanong le motlatsamookamedi wa IPID wa sepodisi sa EMPD Julius Mkhwanazi tseo di neng di tsitsinya gore a latofadiwe. We're talking about the city manager, Mr. Behari. Please stop doing that. We're talking about the city manager. She says you informed her that the document is incomplete and you advised chief or somebody she doesn't know that the city cannot take action on this document, which is the IPID report. Rather, they should do an internal investigation. I didn't advise anybody for another internal investigation. I just spoke to the city manager about what were the concerns raised as per our engagements internally. And those are the only issues. I never gave city manager any advice to the extent that we said there must be another internal investigation. So she was not truthful in her evidence? If that is the case, she would have been mistaken or not truthful, but okay. not according to what I gave her. Le fa go ntse jalo bopaki jono bo ne bo thulana le dintlha tsa mo advocate Behari mo a tlhalositseng fa ditatofatso kgatlhanong le Julius Mkhwanazi di ne di sa tsepama ebile di tlhodile potso ya gore Behari a solofele jang go tsweletsa dikgato kgalemo ka ditatofatso tse di sa tsepamang. But if the charges are not sustainable, you cannot charge Julius Mkhwanazi. But I explained to her what the process is. So at that stage it is not sustainable, but we are engaging with the IPID to get clarity on aspects. But you never engaged with IPID. You said so yourself that the letter never went out and you never followed up to ensure that it goes out. Yes. So in fact, you blocked the process because you didn't engage with IPID. Go ya ka diteng tsa dipotso tseno di kgatlhanong le tatofatso ya gore mo advocate Behari ine e le karolo ya setlhopha se se neng se sireletsa gore Julius Mkhwanazi a rwale maikarabelo. Yo mongwe yo go begwang fa ile tokololo ya setlhopha ke mookamedi wa lephata la badiri kwa masepaleng wa Ikuruleni yo a sekegilweng Linda Qasheka yo a neng a tshwanetse go latela mme a retelelwa ka ntlha ya mabaka a rileng mme o tla tlhagelela gape fa kgwedi eno ile 26 le ile 27 jaaka fa laetswe ke commission. Dithetso di tswelela ka moso ka paki e ntšha. Go samagana le selo se se kwa godimo sa botlhoka tiro se se fetang diperesente di le 30 le kgolo e bonya ya ikonomi di tla bo di le kwa setlhoeng sa puo ya monongwaga ya mopresidente le setšhaba mo bekeng eno. Mopresidente Cyril Ramaphosa o solofetse gore bola puo ya gagwe ya ngwaga le ngwaga le setšhaba kwa Parlamenteng ka Labone e tlabong e ka ya pulosemmuso ya kokwano theo molao. Ka Labone Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla begela setšhaba ka ga tiro ya puso le manane a yona a monongwaga. O tla bua gape ka ga seemo sa naga a lebeletse merero e akaretsang dipolotiki, ikonomi, merero ya loago ya selegae le ya boditšhaba. Gareng ga tsone tsotlhe, Mopresidente Ramaphosa o tla bua ka ga kgatelopele e e dirilweng fa e sale ka puo ya gagwe le setšhaba ngwaga o fetileng. Ngwaga o fetileng, puso e ne ya itlama go godisa ikonomi e akaretsang botlhe, go tlhama ditiro le go aga puso e tlhomameng. We've seen a year-on-year 2.1% growth on the GDP over the same period, and also we have seen, in terms of the performance of the rand has stabilized. There are those who want to claim that it has stabilized because of the problems in the US. No, it has stabilized because of the fiscal management that the country is doing. Le fa go ntse le tokafalo mo ikonoming, Ramaphosa wa amogela gore dikgwetlo tsa ikonomi, botlhoka tiro le go tlhoka tekano di santse di tlhobaetsa. We want a nation where there is work for all, where every person can earn a decent living and realize their potential. Go dumelwa fa go tshwanetse ga nna le diphetogo. We really need a fully capable, effective state. And we know that is one of the promises that is
on which fulfillment has really been lacking. The state has not made much progress in terms of getting things done better, faster, if not at all. Mopresidente Ramaphosa o solofetswe gape go bua ka ga kgatelopele e dirilwe mo tsholofetsong ya gagwe ya go godisa ikonomi go nna diperesente di feta 3 le go beeletsa diranta di le dibilione di le 940 mo mafaratlhatlheng mo dingwageng di le 3. Mothoetso re santse re le mmogo mokhuduthamaga wa lefapha la thuto mono Gauteng Matome Chilwane a re go fitlheletse tumalano le beng ba dijanaga tse di rwalang bana ba dikolo go simolola tiro gape beke e tlang ka mosupologo. Dingwe tsa dikolo mo porofenseng di kgoreletsegile go sa le gale beke eno morago ga gore beng ba dipalangwa ba sekege tiro ka ntlha ya go se duelwe mme seo se ne sa ama barutwana ba le dikete ba ba ikaegileng ka dipalangwa tseno. Go ne go bonagala leru la musi kwa Primrose kwa botlhaba jwa Johannesburg. Batsadi ba ba nyemileng mmoko ba ja ditaere ka molelo. Ba dira ditshupetso ka ntlha ya fa bana ba bone ba sa isiwa sekolong fa e sa le go simolola ka mosupologo wa beke e fetileng. Lefapha la thuto mo Gauteng ga ise le duele bakgweetsi ba dibese bao e ba fileng kontraka ya dikgwedi di le 3. Mokhuduthamaga a re madi a ba tshwanetseng go a duelwa a kgaotswe. In Gauteng, we get a grant allocation for public school transport. And the grant allocation is small. It's around 1.1 billion. What we pay is around 1.8 to 9 billion to provide this service. Why we are spending over and above this, as you know, that Gauteng, because of the growth in the number of learners and the population and the proliferation of informal settlements, then these kids need to be transported to nearer school. So we've been carrying this thing and the grant has not been growing. Chilwane o solofeditse go duela batlamedi ba ditirelo bokhutlo jwa beke. I said to you Monday, full operations would be resumed and I'm adamant, yes. I'm confident that we are going to pay them. They will be paid by end of the week. We just came out of a meeting now with the Premier, and we managed to agree that this is what we're going to be doing, the process leading up to pay them. So they will be paid. They will be paid. Hence I said to you that the return to full service is going to be phased. Those with capacity who have the infrastructure ready will begin work. Batsadi ba ba shakgetseng ba re puso ga ire sepe. Solo kusifuna usizo ayikho into esebesiza ngayo lana asithole impendulo asithole next. Lefapha la thuto mo Gauteng la re bao e ba fileng dikontraka gore ba rolele bana kwa dikolong ba feta dikete di le 200. Ebile le solofeditse gore se ga se kitla se tlhola se diragala gape. Yo mongwe wa banna ba le batlhano ba ba tshwerweng ka Sontaga morago ga gore ditopo di le 2 tsa basadi tse di nang le dintho tsa go thuntsiwa mo ditlhogong di bonwe kwa Namibia Square kwa Bloemfontein o na tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya Sedika ya Free State ka ditatofatso tsa polao. Madiehe o tshwerwe le balatofadiwa ba bangwe ba le bane ba ba solofetseng go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya go nna monogai go se mo molaong. Ge a tswelela pele la mathomo ga isale a swara ka Sontaga, Kgorotsheko e netefaditse gore Madiehe ke modidi wa naga ya Lesotho. Ramolao wa gagwe a botsa Kgorotsheko ge molatofatšwa a sena melato ye mengwe yeo a lebanego le yona. O tlo lebana le ditatofatšo tše 3 tšeo di akaretšago polao, go swara ga sethunya le mahlahlela le go ba ka nageng ntle le molao. Botšhotšhiši bo ikemišeditše go ka ganetša kgopelo ya beili ka lebaka la ditatofatšo. Morago ga dipolao tše badudi ka motseng wa Namibia Square ba ile ba kopana ka letšatši la Sontaga ba tšwa lesolo go ka tsomana le balatofatšwa. Molatofatšwa o ile a swara le banna ba bangwe ba bane bao ba sa amanego le molatong. Kgopelo ya beili ya molatofatšwa e bušeditšwe morago bekeng ye tlago ka Labobedi. Ishmael Modiba, Ditaba tša SABC, Bloemfontein.
Mothoetso re santse re le mmogo. Batho ba senang magae kwa Kimberley mmogo le dikgwebo tsa selegae ba kopantshitse diatla go fitlha monna yo a senang legae yo a boleilweng ka go tlhabiwa kgwedi e fitileng. Colin Philippus wa dingwaga di le 37 o bolaetswe diranta di le 5. Philippus o ne a tswa kwa Cape Town mme o ntse a nna kwa mebileng ya Kimberley dingwaga di le 15. Go felegediwa Colin Philippus yo a bolelweng setlhogo mo mebileng ya Kimberley bao ba neng ba phela le ene ba re o na le lorato ebile a ikanyega le fa maemo a na le bokete. He was always there for me to make me laugh, to laugh. He made me always happy when sometimes I got maybe angry with someone. He was there to make me calm down. Ba lelapa la gagwe ba re ba mmonela bofelo dingwaga di le 10 tse di fetileng mme ba ne ba tlhole ba mmatla go latela go tlhokafala ga Philippus. Bao ba neng ba mo itse ba ne ba senka ba lelapa la gagwe gore ba tle go mmoloka. He's not taking it easy because it's not easy for us to must come all the way from Cape Town to Kimberley to come bring him here, and that was not our wish. Monna yono ke ena a netefaditseng gore Philippus o bolokiwa ka seriti. O na ikgolaganya le dikgwebo tsa mono Kimberley go mo tlamela ka thuso. Mongzinga a re o ne a ka se phuti matsogo mme a tlogele Philippus go bolokiwa jaaka motho ya sa kgathalelweng. There were some people who contributed towards the family, and by God's grace Sunday morning we paid them his mother's bus ticket and she came through. Go ya ka dipalopalo tsa Statistics SA ke batho ba feta dikete di le 55 ba ba dulang mo mebileng. Bao ba neng ba itse Philippus ba mo tlhalositse jaaka motho yo a neng a rata kagiso. Tebogomsimanga, Dikgang tsa SABC, Kimberley. Polokwane City tlhotse ya mogetse a Mazulu mo motshamekong wa sejana sa Nedbank kwa Old Peter Mokaba Stadium. Ga jana ditlhopha ka bobedi di santse di palelane ka nno e lengwe setlhopha a re lebe motshameko o. Mothoetso ga jana motshameko o ya kwa nakong e okeditsweng ya me le wena he khutla fa mosigong jono tla re boe gape re kopana mo nakong e tlang boinelo molibi mang wa latela ka maemo a bosa. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigong jo fa re lebella bogare jwa naga bo tla itemogela pula diperesente di le 60 fa re lebella ko bokone ba naga le teng go tla na le pula diperesente di le 30 karolo ya bophirima le yone tla na le gone go nna le masarasarana a pula fa re lebella ka moso karolo ya Mpumalanga Limpopo go rala karolo kwa KwaZulu-Natal tla na le gone go wela ke Muwane pula ya tswelela gape mo bogareng jwa naga ka diperesente di le 60 lebella karolo ya Eastern Cape tla nna le masarasarana pula diperesente di le 30 maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo karolong ya Free State go rala bokone jwa naga re bela le ko karolong ya KwaZulu-Natal ka moso le teng dipula tsa matla ka dibe di na le gone go tswelela mo karolong ya Free State fa re lebella Upington le karolo ya KwaZulu-Natal di tla nna le gone go nna le melelo ya naga re lebella di temperature tsa rona fa re lebella Johannesburg re gata di le 17 go a go di le 30 mo Thapameng Carltonville ke re gata di le 17 go a go di le 28 fa re lebella Limpopo le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna mogote Mosina ka digata di le 31 fa re lebella Mokopane ka digata di le 33 province ya Mpumalanga le teng go tla nna le gone go apoga mo provinceng Mkhondo ka digata di le 13 go a go di le 29 lebella Emalahleni le teng ka digata di le 15 go a go di le 29 KwaZulu-Natal go tla nna le masarasarana pula Richards Bay ka digata di le 21 go a go di le 38 Mnambithi ka digata di le 18 go a go di le 30
mararo Eastern Cape le teng mo bogareng jwa province bo tla nna le pula mthata ka digata le 12 go a go di le 32 Tobega ka digata le 19 go a go di le 29 mo Eastern Cape fa re lebella mo province go tla nna le gone go apoga Oudtshoorn ka digata le 20 go a go di le 33 Riversdale ka digata le 22 go a go di le 23 lebella gape mo provinceng ya Northern Cape le teng mo provinceng go tla nna le pula di are ka digata le 18 go a go di le 30 fa re lebella Apintene tla nna mogote ka digata le 37 Carnarvon ka digata le 34 mo Thapameng mo provinceng ya Free State go tla nna le pula Wepener ka digata le 15 go a go di le 29 Bloemfontein ka digata le 17 go a go di le 28 fa re lebella mo Bokone Bophirima go tla nna le gone go nna le pula mo provinceng Potchefstroom ka digata le 13 go a go di le 34 Wolmaranstad ka digata le 15 go a go di le 33 fa re lebella Tosca tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 34 Taung le yone tla nna le gone go nna mogote mo Thapameng ka digata le 34 mo gaetso maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.